Hayi ithini. Wayesezana umuntu. Azindoda lana uthi uthi kimi yena unomunye untombazana owayethandana naye. Kumbuza isitana wasemaputo ukuthi amaPutukezi. Kuthi wayesezana. Abafazi so. Uthi undoda lana khona into zenu zama-romance nale wena. Mkhumbi. Baba wami. Kuthi wayezale. Uthi usisi lana wayemromansa kuthiwa yikwenzani kwamali romansana khonoko embamba azamlalise amthanyele emuva ngomthanyelo amthanyele eloku undoda lonto wayengquna uthi khona bathi semthanyela ngomthanyelo uthi ngabe ngiseqa nsithi uyazi ukuthi wena kunikele mani uyazi ukuthi kathi yini yena into singenzayo uthi esethamba ukuthamba indoda khona vele ihlanya mo uthi indoda ngasentambile kumntwalo kana kunromansa kunthanyela ngomthanyelo wakho umthanyelo wamanzi Awumazi. Umthanyelo wamanzi abantu yabona ukuthi into vele uya umanzi nawe uyabunjani uyabusiza ukuthi umzimba wami ungathi uhamba yenye into awuthi ngase ngithole nzima ngathi ngabona udayila uthi ayidakile uthi ahle ngazenza ukuthi utshwala ndoda vele sengiyazi ukuthi wena mntwana wena akunyekele mani hayi akunyekele mani yini nani singenza wena